Kanal Eksplozija vam prikazuje: Miljković crvenom farbom obeležio apartman Kulića. Miljana i Marija će poludeti. Marko Miljković je nakon intervjua sa voditeljem Ognjenom Amidžićem otišao do Marka Đedovića i skovao pakleni plan kako bi se osvetio Miljani i Mariji Kulić zbog problema koje mu zadaju u rijalitiju. Naime, Miljković je crvenom farbom na vratima apartmana napisao „Obor Mangulice“, a potom se uputio nonšalantno ka Beloj kući gde je sreo Jelenu Pešić i sa kojom je podelio utiske sa intervjua. Ono što je sigurno jeste da će Kulićeva biti besna zbog Miljkovićevog poteza, a kako će se njihov odnos odvijeti u buduće ostaje da vidimo. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.